Away, Pignon Kamshu, Matrai, Ban Om Bapinlet Segawadi, Bapin Kiu, Shate Shamairang, Lana Bapinlet Shate Shislong, Lana Bapinlet Nakate, the Western Bypass Kabadiong, Tang Nane Galadian Yapi, Bapin Poi Shati Sorba, Hapo Guwahati. Nama Badangne Kumang Yapi, Kancingay Satang Gumba Hapo, Saupo Kilometer. Pilala panpoy hajigaw na jigaw na hagawati kan bampor yung pisatang kubakatsan kilometer nilapoy hapo airport lani hapo kasorba gawati kata kadai kamangigi plan bagkata kadai ka jingkut jingmut jongi nakaliang ke sorkar hapo ka jingalam jong kontrak sama hapo ka jingalam jong kapati NPP bangin pendek ya kadika project kajing sanut jompi kipai ba ka West Khasi Hills Barok Kawe kata kadika benta kabat nungkong kabangakwa at persyay hatmat jompi kabaa hakabedei bakasina di blok ngakemau hakatukas nem swajo arhajar arpulai ngilawan buk monongrin ngilapli yaci arteli di blok kawe hamne harambrai bat kawe pada syakatai kalian kita nonglang kita temor akaba ngibu ya ka temporary office hante hanonglang lay bentang akwa banyak epi ya ka tenda nila dekot ya kini ki baro arteli ki beling kaba ngim slem shu pansdang hamne hapo ka headquarter jongka rambrai blok akabagin sedang dia kebeling banyak kemen skem endang lade pan sedang dia kena kebeling ngin pelong dia kena keblok kabayat bet kabayat nanti akabapim don kam syuk nang ni syakmat panlet syadu syatei syanong stoin siana di blok kumjuru akabedei bat kablok sakatai kalian nilai rai bayakate ka blok headquarter ngimbu kakum ke sorbe ke report ke balawa ai kerpang da deputy commissioner nas nongstoy ki om mangide banbu ante apot temho apot temho ti yakataru ngin sale kum mangoy pi hakaba menta ya jaka kaputa ngin ya pendet ngin perbiang ban hadin jong kata ngin sate batlu ngin sapelong ka office ka babit ka babiang bakini ki artli ki area jong ka rambrai area bakumju katai ke area nonglang temhor kita ki lampi area kini ayo ya ka sorka kebaduan hajan bat upai ba kakum kejing anglo jombi namar ladang iyo hakim nom tundang jombi ya ki office UPDO ngakrai tangkat taru kalalong kejing kerku kabakrau ya ki paik ba nong shong jom kejela kejing kadai kejing sisa syua ka arhajar arpulai ngagetu ibi kejing sadin kadika area jompi kejing sadin ka rambrai konstruksi ka bangapek kalong kabala sentena tingam kwa banetu syu ia ka ei kabakini ki reramba piong UMLA UMTC jompi ula jer kerteng ki project hakabedei bat kelenti ka seki menta kasni kadai kejing sisa om bapor mene uwe mau artli kisim kabangawan menta kabanengkong hangre ayo kalong bangiwan bat pensyai patba ya kenong rim jong ka party NPP hakabedei bat kanega by election jong ka MP Lok Sabha kabingi ong ka Lok Sabha Shillong constituency kabangi hapan jit agini ki benai kemudian benai ki banwan yakin nomikmat napo ka Shillong parliamentary constituency ban hadin jong kane kecialang nganlet ru banbu mau nongrim kataru kade ka phase 1 namar ku mangoong yepi adu kade ka kelipmat ka bamenta karambrai ngimparla ban penkonek lang yung tayo siliang lum syatay nad kabalong kecing kerku nadu nong lang ter adu anti lampi lagi ngila ban pendet ia kade ka srok kabangin bu ia mau nongrim
sibit hadir bagilah wai kecinggalang dan ngakemen skep bagilah ban connect ya kane ka blok headquarter nang me naramrai syakapai kalian kibabun ba dagi ba kelikisong ngakemen skep bakan lo kecinggerku bakitai nang tairu kimdot kamsu pandakiu lemba syadu syadong stoin panwan syarambrai hanrei daka niyo iya kane ka connectivity kane ka jimpediasno ya karambrai area bakatai ke area satai nakarmen skam bakan lo ka jingkerku pateng la pateng ya kipai ba jong karambrai constituency Barok kewe kata kadai kamat kabaar kabangakwa ban ong yoki Snauha ya trelang bat ni kesoda ya trelang rengkat bagi MLA bagi MDC Jambi bagilah ban peniai baik ban peniai ti ya kiri projek namar ko mahal ya pi menta kelas dang bantu karoi kapar kena kata Jambi bat kane kade ka jingsdang nangis kem bahagine ki benai kisdem ki banwan terter nginang pentrei ya ki jaya ki project ki baper kenang bakar roy kapar kapit kabiang jongga di datan jogi kanlong ya rengkat lor bat ki wei pat di konstituensi ki baduan haki wei pat ki distrik gide ki atli isu ki bangakwa Lagi atuli kiba lese kiba kikwa bangan kalau banwan bankro bangerpar bangerpon yaki barok bakin singa ban island ya kakti kamon kakti kadiang ban island ya kecil kersang ke bapura namar bamangil na kaliang ke parti nilai ai ya katike nilai C ya urangba ubaken saitam jong katai west kasi Hillsborough away ubab baro amdon shu ubab itu ya urangba ya udon buro ubab baro 50 ru ya kalomye kalongsen ba 50 ru ya kajingim ya kajimman gajebu kumaro dengan kwa ban ong ya pi snowha ai ka cingkersan ga bapura ya une uri uramba uba kordor uba larkam ba unkit saya kene ka lingkor ga badon kamkam ba unlong UMP jong kajat benreu jongi ba unlek hantai hadeli lemba jong kalama ka parti NPP kabadon bentaru bania trelan hapo kasorkar megala bakumju kamtam bat kasorkar ini ladegila banta ya une ureurambat nalor bangilasdang manwanra ya karoi kapar kata kan pensuk yani kinongelam joga parti kan pensuk yana batumju ya kondak sama bagi umas lobha bagi dadot syuk mangi badlek syate sekali nginilek kadbala bad syakri kejela henry lada une urangba ujo unki klik lem mau balik bode jiki kam di masate ki kita kam di masate kasurok nane narambrai kersyai bat hadut hanti pocegau dari kau wei na ki pending isu ki bang next year mapi kumba usharman menne ula om yang asgo babat persyai baik dekat tadi kaba ni don kam ya pi cipat ba jong karambrai konstituensi pakin ai ya kakti kamon kakti kadiang ba uni uri ramba unjo
kabaar pat omtan ya kini iskin penroi ki bangile mangasni hanrengi donro ki isu ki bakta ya ke jela ke jumi ya kari jumi barokwe bakita ki isu ki banganget ken bila yo ilut ha ki social media nakawe kasni shakawe pakasni kabanungkong kabingi angod tolong bakaktin kasih kade bandrung no haga constitution jong kari India bakane kade kecing anut kecing positif ki babon ba ki kun samla ki long keme ki long pa jong kajat benriu jongi tan bakakut tan ha kecing positif nalor nangta kabapela kade kecielam kabamayan kejong play try kerat nong bunong tau hadin bagi laya keren ya beliau jimut bagi doktor nonglai ide penbaru u presiden jom kata kasih atau society ubah pet ubah kni ubah anut bakene ke society kayak keleng saudong jaga beriu nyau trap joni dan pensyai ya kipata ya kecing don kam bagi yo ya kaktin kasih Patru penrung hak constitution juga India. Kade kejingalam makamayan. Kabau play u ibit pa une urang ba un pediang ya kecing turwa jongi pa un sim ya ketiket badele. Bakata ru kade kawai nakimat ke bahakmat ke bangi kuat. Pan penurong kum kejat benriu kum kejela nantai napok karo hills ni kwa alam bakan rum saga garu language baka kasih language dekane kade kawai nakimat ki bang nini kwa ban pensyai habi balada pi penjop ya une ure uramba unum tiak unum den ulai bantur na kawai ke department sa kawai ke department ulai baik no yau prime minister yau home minister ya ki minister santai hadali kenang ba nginyo ya ka support badru bakan urlong kata kajing pos di berkicing anggut kejomi kebenta kabaar kalong mikwa ru kung kacat benriu kabarit garu kasih jantia ni gua rupan penkelan susu ya kecil ada ya kita ki angan ki kanun ki baskem kenang ban ngendon malu menuru ubala banuan hirkma lakalong haka imlang kasalang lakalong haka jingge haka diam kerukom kabegidon lane lakalong haka kendau haka siap kabegidon kawai kabangi anggut kalong bakane kalong kabangi berkat ru iki longdin ya ikon di paten jonga jopi kata kalau kabang di kuae ban warna dagaan kabang kamplay ya kabila don mentah namong kabang klaim anu di kuae susu bagyo ya kaan kabang kamplay berkata kalau lagi la bagyo ya ka ILP kanang pensem susu ya kajing ada na kebentang jongi kiripai hapok kecela megla jongi barakwe kataru kali kawai na kikambak kibamangi na kalian dapati nibo hakmat berkumtang idon kam ru ya kajing kersan jom piki paita kenang ba ladeni la maniyo ya kena kajing jom namar ya ka ILP ndai ka assembly ka balabanai ya ka ILP dai ka sarkar India dai ka parliament ka bana yo ngia slotu bakla namar don di ba slotu bakla lai puja kai burdi Mereka orang pi ni don kam ya ulu ramba nama kata bagi yo sisa ban urong yakini ki isu yakini ki mat ki don kam tam na ka benta kalawai jong ka chat bedreu na ka benta kalawai jong ka jelami gela jongi barakowi kilong keme kilong kepa kikun samla bai Lese habaki boy halaki joki yin hasnong joki teng suaban tia nama kajuk jong ka internet kajuk jong ka network menta kabawat
inom kendong ibarit ru ngiyo ko mobile ngiyo kijingcia hakelen saudong amai kalaya kijingcia hakelen saudong juga India bakum tatete ngayo kumbat tenten kumbat kini ki social media ki penyiaran baklan ya kajimut kajing berkat kantam jongi kinong kendong kiba sisur nisu mudur bet bakatu kabami haga social media imat kadei kajing sisa nganga kwa ban ong namar kata dari aku toda pikir bah gas ngap ha dawat pangai ya keterai tik patik waju sungai kumtu kumbapiyoi kumbakalong atas sosial media namari ya kijing ya lambakla kampun kipreu kiba komen lada kiba komen ya kiba kum kata kijing lambakla kalabat boy siaja hanya ya bakreru preu pada pensyai kata kumwai pat tek kapoi tan satpat lade tan sispa Tengi pun sin tek ingok hanatan. Niyo bajat beti komen kunta jenis sport kidon de diajar. Oh imat kata kade ini sisa. Tenang kata ngakwakan ong ya bi. Ko kilong keme kilong pati kun sama bayi. Snowha hakadaga juk kabamenta dapun syongnya. Tik patik swaba pinia ai karai waju syong shit klebi andai ngasngau ban ong di pai piang se di juk ki bargim ki jogi katu ka juk kami ong ka sot ti juk jong ukun kasih kara jogi bakata kalongba banjit ya uno nikmat ngindon kam ka jing penbor ngindon kam ka jing tiang nia ngindon kam ya kata ketin ka bapak ka bapong lai pujai lai puskit ngidon kantang kawe bakata kalau kabau play ula ai hana hapi marwe kasap kapong kaba enenggan mano balaban sim bakata kare kajing sepam bakajing sta snowha bisharha da kajing sta da kajing sepam menta ganti banjir ya UMP Nampo Shillong Parliamentary Constituency.